Hello and welcome back to my channel. Ka video masa in lo entoni chuanin in share anga voina ka video khanin healthy version chicken butter masala siam dan karon hu don chewa butter masala chu shi selawa har omve te intimate heya ni a taste ka butter masala anga ni dona amaro chu butter pakhat ma kan pol don lova kha engti ni ka siam ka lo mu don chewa recipe hi in lo enzel don ya ole a masala tur hi lo buat sai photila heta hianin so thing le purun var hi ka her som do na chante photila ka soi to ang khanin chicken butter masala ka ti na chu hei hi a original recipe an mya lova amaro chu a tasty chicken butter masala nen a in tluk reng do na ni ole heta hianin cashew nut lem le hei hi magaj kan tia muskmelon chi ania magaj ania aming mo hi hi shisel em ani a shisel na then khat chu a protein a asanga healthy fats ani boka chuan magnesium le antioxidant atel fekani hei hi indian sweet siam nan te pon an mang thina nakina recipe ka lo la share don nia aizola chuanin mu ahar deuh mai theia chuwang chuan ka shopping bag a hian a link karon da anga flipkart atangin in lo cha thei don ani purun lian deuh lek pakhat ka pola chuan hetiang hianin kan her soma purun kha man tam deuh lek anga ya ka sa siam tur kha atam lawak lo wangin purun kha alian pakhat ka du to kani akan nan hianin butter te hi kan mangtlang pui thina amaro chu healthy recipe kan ti to kha chuwang chuanin heta hian canola oil ka manga an hui chwa no khanin jira pum tlem ka pola jira khu pol lo pon a thei thawani chuan ai eng ka pol le dona he hi kan kang muyanga chi tlem lo pol le ila butter masala kan siam reng hianin arsa hi marinate masaka ngai thina amaro chu voin chuanin marinate than lovin heta hianin kakang mui don ani chu hetiang vinod stainless steel pan kan man hrim hianin mo pan amo thir belamo meikha asan that a thir bel kha sattevin kan chuanga kan het niama chuti lo chuan thil kan a bet du ani chi khatlem ka pol bela ole tuna marination atan khanin hei hemi fian te zat lekhi garam masala le red chili powder kha kapola ku kashmiri zok kha kamangani hei hi medium flame a kan kang chara minute sombor vel ka kanga akha tokin kan chok char bokang achulo chan masala vel ko abet du a sa hi 70% vel ani thlengin kan kang do na kan kang min vekri don lovani tun han ka du to ka amonga bet khu ngai poimo lola ati tui tu ani don ani khu ma se chuang ut lola ta hian tel tlim ka farbela khumi among khu a bet le tuk lo nan chuan ni china kan paste siam kha kan pola mei niam chara ka chuang ani hei tu na po hian khu in mu thenga ni china amonga bet vel kha chu a chuak vek to a kha alo mui bok si a masala vel ati mui tu nia karot na khan tui tlem ka pola hemi gravy a hianin tui kan tel tam em don lovani hei butter masala in shiat chuanin creamy dewani thin hi ole masala then khat kan pol chananga ai eng kashmiri chili powder dhania powder le heta hian chicken masala ka pol tani in mu theyangin ka masala man khu fian te chan ve lek ani kan man masala tam vut kan du don lova ole kha ti khanin ka chok du tok ri anga lo chi ni la me hniam te a hi kan chuang cher don ni minute nga vel tan minute nga vel nuwa khuin mu theyanga atel te aron chwa tran khu khatia atel ashanga ron om khanin masala amin tran ti na ania ma se minute ni vel ka kang don ani a masala hi a mui that na chuanin chome siam hi atui du a chi le thing marcha dip tlem ka pola thing marcha kha indu lo chuan apol lo thei thawania ole thil poimo deuh ka ron soi du chu
tuna ka siam lai hi original chicken butter masala recipe ani mia lova khakha in lo shadon nia atluk pui kan siam ani chu bol lo mu ol sam thei zok nen mo chon sa kha kan thla ka sa thlak no khanin minute nge tanga minute thum kan chokle chara me hniam te a zel o chuan tui tlem kan pola soito ang khan hemi recipe hian gravy ani tam vak don lawani hi kan chhina nga minute som vel kan chuang le cher don ani sa alamin lo khamo me hniam te a kan chuang dona hei chicken butter masala original recipe a hian whole garam masala te dahi te cream te butter te thil dang neu an pol tam thin lut toka ma se khang vel pol mia lo khan hei olsam tivin kan siama chuanin tuna hemi kan pek tura hianin bong te lampang engma ei thelo wangin dahi te kan pol lova a ei tu ina apai thei dan tur angin kan siamani in lo siam ve chin donia Olevana kan chicken butter masala recipe siam kha enge inga idan comment section na in lo sei donia chuanin ka video masa te karon sei to ang khanin ka thian no jita kha a in a son dona kha kan lo boi pui ve me ka a in son nuwa a in kha ingti kan sei don ti vel te po kha kan ron share dona video hi in lo chang zel don nia chuan recipe tui tak ron share ka tuma nimina kanu in kan chung ko grupa recipe that teu aron share a cookies engtin nge kan siamang ina OTG vel nei lo pon engtin nge kan siamang gas stove kha kanu khan recipe thatak min ron share a chung te po chu next video khanin ron entil cheu ka tuma video hi in lo chang zel don nia ole voin tan du tok le photila video thar danga kanin mole thwai don nia till then bye bye and take care